Voilà, assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu musidɓe yiɓɓe sabodiraɓe kayen e ka dina fop min salmini on min landike so tawi ɗon e jaam onon e ɓeygureji moɗon Allah hara ɗum musidɓe haray ko adi kon e hunde kala e saayi muɗum on donc haray e meɗen lando so tawi woni on huntike e jaam ɓay jagga ko ɗum ɗon fewndi fewdo ɗo haray no woɓɓe andali kono gila hande ma donc woɓɓe ko hande andi haray meɗen lando so tawi woni on huntike e jaam e Allah hara ɗum yo Allah on okku en baraji ko soomi e nder lewru suumaye on kon danda en kamba ko woni e nder muɗum on kon o fukkana en bakkatuji ko waɗuɗen e nder hitanden kon o wattana en ɗum fof moƴƴere ɓay gonga ko ente ko siɗa torade Allah kanko ennayi ya toromo bakkatuji ɗi waɗnoɗa ɗin toro o yafano maɗi donc ɗin ɗon kadi o ƴetta ɗin bakkatuji o watta moƴƴere donc kono yiɗirɗa kono tororiɗama o ko noon o jaabi o waɗirta programme on ko Allah woni añana donc haray ɗen tori Allah on yo Allah on jaɓan en ko wonɗen e horde kon yo Allah on c' est à dire Allah on tawni en fuɗɗode nden yo tawnu en kadi rawnode nden e ɓayɗen andi ko enete kon ɗuɗuɓe tawaka rowani comment dirais ɗuɗuɓe tawanoka rowani mais to no woduno kadi tawanoɓe mais hikka kadi hewti tawa woni tawanoɓe rowani ɓe tawaka hikka ko ɗo mi anditata wano oustas Ibrahima donc oustas Ibrahima yo Allah o yurme ɓe yaafo tawde noon haray mi andite ñandere goo men rowani surtout min ardi ka plateau meɗen Jama TV ɗo mi yewti yewtere ko yowiti e ko inete needi e jikku ɓe addani en kadi toɓɓe seeɗaje surtout sengo ka sonnaɓe surtout sengo ka sukaɓe e ɓen min arduno rowani ka plateau meɗen Jama TV ɗo mais hikka Allah on newnali yoɓe tawe ko ɗum woni ɓe hikkike yeeso ara eɗen tori Allah o yo Allah o naadoɓe aljanna naadiɗaɓe e julɓe hikkaniɓe e yeeso ɓen fof ko musidɓe meɗen andaɓe wano Dakar ɗo andanoɓe par ce que ɓe wakkille moƴƴa e duuɗe ɗen ko waɗayɓe bayanaji hiɓe mari kadi duuɗe ɓe mari kadi école ji franco arabe ɓe mari ɗum ga kaɓe janga janna kadi un peu partout par ce que wona nokku gotum ɓe woni koɓe jannayno donc haray ɓen ɗo rowani en ardunome hikka c' est à dire ɓe feƴƴini ka mois de novembre feƴƴuɗo ɗo on donc haray hiɗen tori musidal ngal fof duhi suddi pay ko mawɗo kawteɗen fof hiɗen tori ɗum yaafagol e oustas Ibrahima donc ko en artay kadi toujours e ko fewniti kon hande ko e ñomita e seeɗa di coup hiɗen andi rowani kadi ɓay Allah on no acci en ha ka rewete Allah ɗo e fi o programme suumaye ɗen andi rowani kadi e memuno toɓɓe goo ko ndu woni ɗen toɓɓe donc eɗen andi en jokkay piiji laɓaɗi ɗin fof ka nder suumaye ɗo mais mi anda kon watta ha finalement si suumaye yeehi e woɓɓe goo sanza donc wona fowde no woodi ka ndu no woodi c' est à dire lewru ndun no woodi ɓe waajoto mais no woodi kadi nanay ɓe fewdo on tuma mais finalement ɓe sakkitoroya bonnugol ɓenno a ton ɗum ɗo na ko woni feƴƴude suumaye yahu o maaya suumaye yahu o maaya a anda so tuma o arto so tawi woni an harayɗa wooda donc haray ɗon taw ko point goo e yewta fi ɗum ɗon seeɗa donc fi wondigol ngun honno wondir ko wondigal ngal toujours e ɓayɗen andi hande hay sa hiwrike woɓɓe no woodi ɓe hiwrotoɗa simplement ɓe sikka haray a faalay torade ɓe goɗɗum ma ɓe sikka a faala landade ɓe goɗɗum donc ko kara han hay ɓe jabortama woɓɓe ɓen hay dartama c' est à dire woɓɓe ɓen hiwroɗa ɓe fewdo kaɓe setini ɗon ɓe sikka donc ko an hanni ɓe heɓugol koɓe faala kon donc ɓen kadi no hakkudeji men ɗum ɗon kadi koko duwaɗe en yewtude fi muɗum seeɗa donc en attoray noon surtout on point ɗon après en sakkitoroyay e o actualité fewndi ɗo donc so yi jama on no wondi d'une part ata no foti musidɓe si jama on no wondi no jokki enɗan no teddodiri ata ko foti ɗum ɓuuri ɗum ala mais sa yi kadi jama on kawo c' est à dire ka woɓɓe haaɓi wallahi a tawa neɗɗo c' est à dire
surtout ka toñeɗen iwruɗo gata e neɗɗo no metti etanade ko neɗɗo metti etanade musidɓe kono waɗi haasiɗe yewde ɗum noon on andi koyen toujours c' est à dire sayde fotuɗen ɗo wo e yewtey Allah tagui fof fonnaali côtéji ɗin fof woni ka faamu woni ka gandal woni ka jogagol jawdi ɗum fof Allah on fonnaali en mais sa anditi tun hi yeru ko joguiɗa ko no woodi woɓɓe kadi ɓurɓe ma basudude yeru edi ko joguiɗa ko no woodi kadi ɓurɓe ma heɓude jawdi edi ko joguiɗa kon ata a yankinotono ka fewdo ko Allah waɗuma ɗon ni fo ko Allah waɗuma ɗon a yankinotono ko ari wo yo heƴu e ma ɗon muñoda e ɗum ɗon c' est à dire Allah ndaara e tagaɗo on goy andi sa yiɗa toro wonpiji goo toro ha neeɓa an sikka Allah ala jaabinde Allah ala famande ma ko wonɗa torade kon no gasa o yiɗe no gasa o yiɗe c' est à dire si Allah yiɗi tagaɗo on o fewdo ko toriɗamo ɗon o jaabinantama fewdo ɗon c' est à dire haray mo yiɗi toujours ya ɓaɗo mo ya toujours ya ɓeydu toragol mo toujours ya ɓeydu toragol mo andinamo kori yo jaka wona ko wonɗamo torade kon tu wona ɗum tum ɓadorɗamo kanko Allah sina ɗum sa seke tagaɗo no dulli quoi du coup sa torike mo une fois deux fois trois fois ma a torike mo e nder lewru a yaali résultat positif a yaa résultat moƴƴo sa hittinali hunduko foolete jokka e wigol wondema kana min Allah yeggitan Allah yeggita hay goto donc andi an ka waɗɗa ko haqqille ma ɗon ma no Allah famirta ma noon an no faaliraɗa noon du coup sa torike mo okkima fewdo ka toriɗamo ɗon hankadi si feƴƴi ɗon a torotako mo ne a rewatamo ne c' est à dire an ko wonɗamo rewirde ko fi tun ya toromo o okkama so okkima hankadi a rewatamo sina ɗum jara hiɗa toromo so ronkima jaabinalngol e inna o yeggite non o yeggitama an kan continue ɗum toragol mol ngol no gasa ko neɓirenma ko neɓiniri ɗum ɗon ko fi darugol ma an tagaɗon andale ene sa yi ɗum ɗo waɗiri wano ni a hendaki fewdo ka wonɗa landade ɗon ko du coup o faala ya continue rewgol mol ngol par ce que koko luttata wata rewir Allah tum fi yo ya toromo okkama tum ko falɗa kon c' est à dire si a heeɓi ko falɗa kon fewdo on tuma hiɗa andi le fi ko faale waɗi ha toriɗamo o okkima fewdo ɗon hiɗa andi rêve ji ma ɗi moggo ɗi réalise ke sa hettinali a yeggita joni hiɗa torino Allah sa hettinali a yeggita e rewgol mo yeggita kori yo koye makko rewnoɗa heɓuɗa ɗum ɗon par ce que on tuma ko faalaɗa kon a heeɓi donc hankadi ko ɗum ɗon o kippiɗa e fimum andi sa hettinali a yeggita e remugol mo kanko Allah donc lewru sumaye ari y a pas de problème e koko wiya kon mo be nini no hittini par ce que so daari nini juulirɗe ɗen no hewde e koto an Mamadou Kaari en ɗa ɓe wowano juulde c' est à dire fewdo ka wiya yo juule ɗon mais nini yiɓe profite e koto an Samba en to kadi ɓen noon kadi nini hari ɓe watno rastaji jani ɓe watno goɗɗi gono toon ɓe fembika ɓe feppitini ɗum fof alhamdulillah sumay on no newde bon ko commencement gonni kono nde no inne ɗo ndu heeɓi nogay ha e ko fawi haray ɗin konko fembano ɗon fuɗɗama accitede on faami donc haray piiji gono toon fuɗɗama donc ko wallinan odi goo fuɗɗama ƴettede c' est à dire kon ɗum woni ɗum ɗon hara kon ɗum woni puusude jama on ma surtout génération on ɓay mi ɓuure tañƴinade mi pellitade kono noon mi sikka mo jogiɗo wano 55 ans ou 60 ans si suuma yelanni e mi sikka si tawi woni o rewtay e piiji gono toon par ce que kanko mo andi o heeɓi occasion ka o rewata o tuuba o yilto e ko jokkuno kon o wowi ɗum ɗon kadi e nder lewru ndun hari mo ɗaɓɓuno on solution ronki fino heɓira c' est à dire fino hettira e laawol ngol o faalanongol joni noon o heeɓi opportunité e suumaye o bakike e suumaye on ha o resisi donc on ɗon on sikka o rewtay ɗon o rewtay ko wonno bonnude kon o rewtata ɗum ɓuuri tañƴinade kono mais koto an kaari to yoɓe wattu yilli du coup en ardata e suumaye on fiitu wigol bon bakatuji ɗi rowani ɗin fou
donc Allah yafoto en suumaye on ɗo sen hoorimo Allah yafoto en ɗo vraiment balɗe sappo arane ɗen hiɗen andi ko ɗum ɗo e ɗum ɗo, balɗe sappo ɗimmum ɗum ko ɗum ɗo e ɗum ɗo, balɗe sappo sakkitoroje he monami ta kontu ɗum ɗon, ta kontu ɗum noon. Andi sa yi tun innama lewru ndun fof sayde rewɗa o Allah e mayru o haray baraji c'est à dire baraji ɗin ko ente baraji kon no doubla e ndu lewru ɗo, no doubla e ndu lewru ɗo. Inchallah déjà en profita e arde ɗo hikka kadi hayso ko usas ɓe goto inchallah hayso ko goto wawa en yewtude seeɗa e ko yowiti ko honɗum e neediji, ko honɗum e jikkuji du'a neɗɗon du'a jogade e nder ndu lewru sumaye. Si lewru sumaye yeehi kadi ko honɗum e jikku, ko honɗum e needi, c'est à dire o du'a jogade si lewru ndu yeehi kadi inchallah en profita e ɗum ɗon e nder lewru sumaye ndun ɗo daren sen heɓay e usas ɓe inchallah ɓurɓen e faltade e fi muɗum expliquana en ɓe jonna en e laawi ɗi andanɗa hoorema hara e wawa e hutorde e nafa en fof meɗen. Donc ɗum ɗon fof no e laawol. Mais mi arta e tun a seeɗa mi ñomita ka premier point on no point mo mi atti signalde ɗo on ndingu wo ndiggu metti fi seeɗa. Donc on andi enen fop hande no gasa en hawray ɗo e musidɗo meɗen ma c'est à dire so inni musidɗo meɗen par ce que neɗɗo fof neɗɗo hiɗon hawra e hoore laawol tawata ma c'est à dire iɗon hawrani tun woni koye oto makko woni ma o seppa e woni yiyamo an ka guite ma inna donc oɗo no wona woniri oɗo vraiment himo nandi e marɗo seeɗa. Mais fewde on tuma hara anda neɗɗo on ɗon himo maapi, c'est à dire a yiya goɗɗo no henti ma ko jogi jawdi o ko jogi jawɗi wona on tuma hara mapare no naati, mapare nden on tuma no naati e makko. Mais an andata an noon ara e makko flagrant, ara e makko feeña directement. Du coup hara ko ya ndaaru ko honno wawata yewtodirde makko fi no ya andu ko c'est à dire fi ya heɓu ko faalaɗa kon e makko a heɓi ka profita an quoi. Mais andi tagaɗo no majjinana yaha e makko on tuma tawata andi yimɓe ɓen no mi wiyetiri noon c'est à dire famille ji ɗin fof na gotum quoi. Fo du coup éducation wonɗo toon na goto, no woodi nokkeli go ko yahata ta famille on sa hewti ɗon vraiment a nayata yaltu ɗon ma sa hawri e babajo on père de famille on ma mère on tigui aynayi vraiment non nene heɓike ma baba heɓike. Du coup tawata kadi ɓiɓɓe makko ɓe ɓen ɓe añata neɗɗo mo ɓe yirini tun fami ɗum no fof kaka needi wonata quoi. Du coup kaka needi wonata ka nder famille ton éducation à la base ko ton woni. Mais si to raati tun haray ha ka yaha o hay ka yaasi a yeyki san anda way oɗo si tawi woni himo wondo ka famille ma so wondota ko si tawi woni mo jogi éducation moƴƴo ma so jogaki no ɗa wawi sendidirde ɗum noon. Par ce que en fop hande e yeruɓe Allah on ñiɓinani haqqille on ko jogui kum si a gollitiri kum a sendidiray ɗa wawi sendidirde yimɓe ɓen façon mbe neɗɗo no arde ma a anday on faami. Donc haray on ɗon si a are makko a torikemo ma a hiwrikemo la première des choses taw o hiwrotoma kara han par ce que kanko mo joomi ka hakkille makko ko wonɗamo hiwrorde ko saabu goɗɗum te an kadi leɗe andi pellet ko waɗɗa ko haqqille ma weɗe andi sa hiwrikemo ha o hiwritikema wiɗa andi pellet konnguɗi mon fawodiray an hiɗa andi tun ko konnguɗi mon fawodiri wo haray gokku ko falɗa landade kon sa landike a heɓay an haqqille ma ko no yarta. Mais kan kadi e nder yewtere mon nden c'est à dire e nder ko yiwma kon himo andi ko goɗɗum falɗa e makko mais wona on tuma wawali maîtrise ude hoore makko. Du coup on tuma emo maapi o anda c'est à dire solution no manquirimo wona fi sakke wona figoye wona faade so tawi woni o jogaki jawdi non imo jogui ma imo jogui solution no wallirama. Mais on tuma kanko on na ɗum ɗon maapinimo na ɗum noon maapinimo yani no woodi ko seɓitanimo ko ɗum o faala teɓɓitade fi wata yanno an noon ara ɗon fewde on tuma fi faale goɗɗum. Est ce que on famodiray, est ce que on famodiray. Donc an noon arɗo toragol on ma hiwragol mo ngol
sa hitinali a sikkay on ɗon ko neɗɗo on ko añan sa hittinali an ko noon ƴettitirta ɗigu ko waɗi asimini on mo ɓe yo jogo tun jikku mo ɓe yo jogo tun needi c'est à dire sa yi neɗɗo on fewno on tuma himo way noon andu ko sahi makko o way noon on tuma na ya wata ya hollu vraiment o añane goɗɗum non o añanama iɗa wawi mo maîtrise ude kono maîtrise irtamo e nder yewtere mon nden ma sa tawi hi walanakimo ko ndo yewde kon wallinira doy accamo complètement accumo complètement yaha okkipoɗa e buluji ma ɗin après ta yeggutumo noon si neeɓitoyi on tuma ɗa wawi arde kadi ka makko ɗa wawi arde ka makko par ce que wano on tuma hara so tawi woni o retrouvike sa ari ka makko kanko tigui o anditey na hen fotuno e sahay kono mais on tuma non hare no woodi ko waɗi kanko tigui haalanta hoore makko ayana an haalata mais an on tuma ta nawr toon hakkille ma ta jokku e sifagol inno hi way on tuma kono way joni a wona ɗum adduma donc mi hiɗa andi on tuma way no woodi ko waɗi kono a wona ɗum adduma na sifagol ɗum noon par ce que mi wawma ɗaɓɓitirde kadi ɗon haalahoy ha wawa si annayi c'est à dire a settanaymi woni hoore kum makko kum non na yon sifo surtout an faalaɗo o na yon sifo yeggutu an ko adduma kon trouve solution mum fino heɓira on faami trouve solution fino heɓira par ce que ɗa wawi hawrde ni e goɗɗo kawre lawol ara o meeɗa andidirde hiwroɗamo ni simple o na o ko woniran hiwrode ko fi saabu gokkun on min noon mi alana o tan ɗum nini ɓe jooɗi ɗo ko a yahay ɗaɓɓoya ɗo ɓe ara ɗo ɓe famingino ko fusuɓe ala jokka ɗo e mannagol o tigui yiiɗo o tigui wono sikka on tigui ala ko ala c'est vrai andutu ko noon on tuma sa yo wa'anma saɗa joguita añu ta añan hi koko ɗuuɗa kon ma hiɗa andi le hi hiɗa jogui vraiment hiɗa jogui kono an ko wonma muusude koko yimɓeɓe woni arde ma kon toroma ɗum no muusudema te a yeggiti ɓen ɗon ko Allah woni ɓe pooɗude ma fi no gasa no woodi ko Allah wonma c'est à dire effacande toon c'est à dire no woodi ko fayinoɗa sa okki Allah hokkama baraji ɗin montanama ko wannoɗa bone kon mais an a anda mi tagaɗo kono way du coup sa heeɓi jama on si yima tun anday way ɓe ara ema mais si ɓe ari ema na yara setuɓe andutu ko noon Allah waɗiri ko ɓen ɗon woni e yetade ɓe jogo ngon fondo ɗon goɗɗo si woni tun Allah on weeɓinanima fewdo on tuma wallahi si tawi woni a heɓali solution arɗo kama wo arɗo kama no gasa c'est à dire hay a daratamo imaginez suumaye ka wonde ɗo ni un exemple très frappant il y a des jeunes hanki ma heccanki sa yinoɓe ka hoore lawol to hara ɓe haaladi n'importe quoi hiɓe ɓornori n'importe comment hiɓe ñaama n'importe quoi mais c'est les gens là aujourd'hui qui profitent cette occasion c'est à dire ndu lewru sumaye ɗo ɓe profitade ɗo o occasion ɗo ɓe waɗa moƴƴere kono woni nden moƴƴere e no woodi ni wonɓe sodde piiji yeru kun Allah jonni ɓe kun woni ko tandarma woɓɓe no tamaro ma piiji ñameteɗi ni woɓɓe no saggini wano café woɓɓe ko c'est à dire siga ɗin piiji no dari ka hoore lawol si wattu taƴugol ari hiɓe okkirde ni tun aya ɓe okkirani tun mais kon waɗi ɗum noon ɗon sikka ko miile ni c'est à dire ko hollori ni tumɓe woni wadde ɗon sikka ko yingo ni tumɓe woni waɗirde ko par ce que ɓe faminanama no woodi ko woni nder toon baraji no nder toon est ce que on faami no woodi ko wona ɗaɓɓede nder toon on faami mais ɓen ɗon au fur et à mesure aroyende tawata hara piiji hewɗi changi e côté maɓɓe est ce que on faami so les jeunes ko sukaɓe simple il y a des jeunes volonté hara ɓen ɗon hiɓe immi ɓe waɗi siga ɗin geste ji labaɗi tun imagine si tawi woni an kadi a yii ɗum ɗon hiɗa andi le hi ko gonga an nder nokkure ɗon te ara an hiɗa andi wona ɗon woni kama a jeyaka ɗon après sa hoti kama est ce que a watta siga ɗin geste ji si on saahi hewti yiɗa mari moyen ande a waɗay siga ɗin geste ji
sa waɗi sigadin geste ji ɗi ko combien de fois anduɗa ko somanima nder ɗon tawata koko moƴƴi, combien de fois ko combien c'est à dire ko laabi jelu jama on yiyata hiɗa waɗa ɗum noon, c'est à dire an hiɗa wadde kono na yiingo, par ce que ala no waɗira tawata hara ko yo suuɗagol non, okkirgol tan darma yo jama on taƴu. hiɗen andi le kala wiyaɗo o huntinɗo goɗɗo e suumaye, huntini taƴini goɗɗo e suumaye, leer taƴugol hewti, Allah okkima sabu moƴƴo, ƴetti horuɗo addimo ha ka ma, a ƴetti ko marɗa kum, a okkorimo ɗon, o taƴi ɗon, vraiment karamo ko mi wona min haalta, karamo ko ɓen no haali, c'est à dire baraji ko woni nder ɗon kon, hombo anditiri ko woni nder ɗon, hara ko goto. Joni noon imagine ya jowo jeego jeɗɗo ma woɓɓe no ka otoje ni, sukaɓe no dari kawre laawi no okkira kafe, no okkira tandarma, yimɓeɓe no taƴira ɗum kadi, andi koɓe heɓata ɗon kon. ɗon sikka koni tundu yarta to ou tard Allah yoɓay ɗum noon. ko ɗum waɗi ha simin ne ndu lewru ko profitugol goy ko gonga, kono noon siko sago no heɓotono kadi, si a waɗi geste ji gono toon wona ya bonnoy finalement ɗum ɗon no moɓani maɗa no mari, mais wata jaɓu moɓude kadi ñoogue marira sengoɗa, après peesidiroye tun tawa fo no fota, ma wori ñoogue on ɓuroya ko marinoɗa kon, haray boni, haray andi avantage heɓaki. ko foti siɗa wadde moƴƴere nden tun a ɗuyta e bononda on, sa ɗuyti bononda on Allah wallete toujours évoluer ko yeeso tum, par ce que laaɓuɗo on kay Allah si torikemo no astafirullah, si kanko o torikemo tun, o torike kanko Allah, laaɓuɗo on si o toriki kanko Allah, vraiment no hasi minata ade a 100%, kono noon no hasi, no hasi piji ɗuɗuɗi ko réalise o, par ce que piji ɗin koyen c'est à dire wona yen hoccu tun cikkoɗen e muɗum, kala ko waɗata hoore, c'est à dire exemple, kala exemple mo watta hara yo tawa hara ɗe tippi e dalil, ma kala ko yewtata hara ɗe tippi e dalil, fami, hara sa landama ya justifie o, tu peux te justifier, tu peux te justifier sans avoir de difficulté, hara heɓata probléme e muɗum, sattede a heɓata e mum, par ce que ɗa andi ka tippuɗa ɗo waɗe ha si yewtuɗa, ma ɗa andi ko tippuɗa ɗo waɗe ha si waɗɗa, ko ɗum woni neɗɗo, c'est à dire a yi waɗugol tum fi yi ɗimmojo mum no waɗa, kanko mo wawi justifiade sengo makko, mais an si a waɗi hunde nden tawata a wawata justifiade, a anda ko sabu wonɗum hay waɗirɗa nden hunde, aray ala importance. ko ɗum waɗi wata ñembu waɗire tun no haniri noon, lando ha fama, après si waɗa ɓayɗa andi sa waɗi hiɗa andi conséquence mum on, hiɗa andi cause mum on, hiɗa andi no woniri noon fo, andi hunde nden ko landoranta si waɗa kota ukkotu waɗa tawata hara ɗa jaade jumpa toon no hara no bonnandema, sikka an a moƴƴinayi woni hara bonnayi woni, sikka ndu lewru sumayeni woni, on faami. hande nini so daari wano sonnaɓeɓen woni ko jombaɗo ma mo jombaka, hande sa daari tiggaji hewɗe ande a yiyata koye ɗen, haysi meeso no ley toon a yiyataɗe, a yiyata ɗi mees jeyan nini no fanɗi 95% wiire noon ɗum noon fof hande a yiyata koye mum ɗen fof no buumi, waɗanoɓe pantalon hoy hanki ma zipe toye hande ɗum fof a yiyata no ɓorni ko yetti, est ce que on faami, hanki sa yehino ka julirde ko fana, siko saffa goto tawano ɗa dor ton, hande sa yehi ko saffa tati saffa nayyi, siko futuro ha laaka, siko gueƴe ha naafe, vraiment ndere ɓa wara no heewi, on faami, par ce que ɗum nini fof no profitude ɗo. ko ɗum waɗi noon innaka ko nduɗo tun Allah rewete he, innaka ko nduɗo tun, c'est à dire ko nduɗo ɓurnana ko, c'est à dire bonus on koye nduɗo woni, awa no famiren, bonus on ko nder ɗo woni, mais ta goto noon jaaɓu o bonus ɗo acca ɗum, joni noon si ɗum ɗo kadi yeehi ɓayɗen andi koko aroyta wata taw hara aroyay tawa bonitanino makko heeɓi no rowani kon, an hitande ɓe a sincey, hitande ɓe ko ya sincu, c'est à dire hikka a waɗi ko moƴƴi, kono nde no inne ko arata wano ni
haray foppu kadi yehi foppu saayi foppu yoosi yehino ta ko ya fuɗɗito kadi an ɗum ala tawtodirde ɗum no a wonɗo ɗaɓɓude jawdi hara ɗum ala tawtodirde donc ko yangi haray ɓuri ka saɗa ɗaɓɓude kaalisi hande ɗi ala tawtodirde ñande heeɓi woɗinno gon feƴƴi ñande heeɓi woɗinno gon feƴƴi joni noon woyɗa faala mawɓude ha hitande nden kadi lannan ɗum ɗon lewru nduya arta tawta ɗon tawata ara hiɗa andi la yangiki ennan d'emblé iɗa andi fawamanka ennan on timmitis kono tawa an tigui jiɓoɗa Allah e ɓuural est ce que konto ko wonɗa gollude ko on andi avantage ala ɗon andi ko gonga nde ko haysi avantage no toon diku an no faliraɗa noon heɓaki andi aray toujours koye si tawi haqqille maɗen no jooɗi iɗa andi le ko falɗa an kadi ko yo mawɓu gokkum ko ɗum arta ko haqqille ma ko ya trouve solution dara ko honno kaalisima an kadi moɓorta ko honno ɗi tawtodirirta ɓayɗande si tawtodiri tun ɗuuɗay ka ɗuuɗi woole a hetti hoorema awa ɗo kadi ko noon si ɗum tawtodiri ɗi bonus ji ɗo o chance o jano ɗo si ɗum tawtodiri e ko woni aroyde kon hiɗa andi ɗuuɗay ka ɗuuɗi woole hiɗa andi pelletti maranaki hay goto ko an marani est ce que ɗum ɗon ko perdi non kono juulen tun hande juulen janggo si lewru ndu maayi tun après enen donc fuɗɗitoɗen ka barji fuɗɗitoɗen ka ɗuma to y a pas de problème y a pas de problème minne ɗum noon gasi komin andi tun si tawi woni a fuɗɗitoy to piiji gon ton ko ya ndaaru do anda hara ko wonɗa ukkoyade ɗon wona ya jumpude ko ya diw andi ɓeyna o diwgol sariya jumpugol sariya na gootum quoi ɗen duwa sendidirgol eɗen duwa sendidirgol sinama jumpugol sariya vraiment haray ɗon noon ko o tuunay tous par ce que a jumpu nanayi mawɓe no nayima nanayi woɓɓe no nayi kaari diwi sariya o hanano diwde sariya o yettude Allah o diw sariya o si o jumpuno sariya on kan ɗon on kan lantanoke so ɓuuɓay ma lantanoke so tawi woni tuundi nanngaynomo ko ɗon noon ɓurimomo wonande dangereux est ce que on faami ko ɗon ɓurimo wonande dangereux ɗum noon fof sa yiɗe résima hawtodira ɗum ɗon fof waɗa global yewta ɗo par ce que ko ɗo profitete yewten ɗum ɗon ɗo on andi ala ko ɓuuri fotude e rewgol ngol ɓuuri suka ɓuuri fewde ko awo tigui wawi ɗon rewgol Allah ngol fewde ko a wawi ɗon vraiment e on tuma himo haari cellal hay simo darani darde rewgol Allah ngol simo darani ɗum tawi vraiment ko hawana ɗon imagine mawɗo nawiɗo tawa hay daragol feewa o wawata woɓɓe ɓen koyo jooɗo woɓɓe ɓen koyo ɓaaro on andi on ɗon hewtanimo nokku an noon ɗum ɗon fof tawalima taw ko haɗi waɗa ko haani kon ko haɗi profita Allah hokkima chance ka profita haɗi profita awa yaka seede men en fopp ɗo hiɗen suuti ɗuuɗuɓe men no tawano rowani vraiment hiɗen suuti ɗuuɗuɓe men no tawano rowani mais hikka Allah tawnali ɗuuɗuɓe men kadi ko arata kadi ko Allah andi ko arata kadi ko Allah andi par ce que ñande wo no mayede ñande wo mayete chaque wori wiyenayi c'est à dire wiyen chaque seconde chaque minute chaque heure chaque jour no mayede ko gonga no ɓeydede jamon kadi no arde par ce que woɓɓe kadi no jibinede no arde kono son imagine ko woni e mayde kon e ko woni e arde kon on tawi c'est à dire balance on c'est à dire o wona himo woni inégal feppali yaadali no ɓurdi andi mayde habbat innugol woɓɓe no mayde du ka reedu woɓɓe no mayde ka reedu yumma mum kanene hara o jubinaka o maya toon joni noon an kellen bellen joni ɗa sikka mayde no dara fiiɗa hiɗa laaba mayɗa kani mayɗa ko a suka ma ko a mawɗo haja kay ɗum sayde nde ari wo nelal ngal sayde yetti o non ala ka yeddira a confirme net yiɗɗa hañuɗa confirme joni noon jaasi mi andu noon tuma tawma ɗon ko alle ko antun e Allah ɗon kombo wallatama ɗon
jakasi mi anduno mi waɗayno ko moƴƴi woyne nan harano luuka yimɓe he ɗum ala ɗon kaw a yahay net vraiment a yahay net par ce que a néglige u hana néglige ude ha fewno ka fof woni profitude en profitu ko haɗa kon c' est à dire goɗɗo ko fewno ko wawi ɗon o doit accutude piiji gon ton fewno ko wawi ɗon o tuubata nayi accu ha nawya koto hara on tuma e allah fayda hajaka e ma wiya noon wonde mayɗa tuubude andi ko tuubiranɗa ɗon ko fi a ƴoƴi ko tuubiranɗa ko fi joni ala ko wawɗa hay fuu sa wawata donc ina no jonɗa tuubude allah ko ɗon sabbima y a pas de probléme tuubu kono noon jaka tawnoyɗa selluno ha ka rewerte allah ɗo a tuubata noon e joni noon anda ɗum ɗum fuu si tawete daroɗa ɗo woɓɓe jusqu'à présent sa remarque woɓɓe ni hakkude e allah koko mi yiiri yiteran woɓɓe hande no ñaama hande ko ɗiɗi woɓɓe no wiya ko tati suumaye woɓɓe no wiya ko ɗiɗi suumaye woɓɓe ko ɗo woni ñaamude noon woɓɓe ko ɗo woni ñaamude ɗo kan itte sikke tuma nde woni sappo e joyi noogay atawi ko ɓuri kon taƴi wonoyi ɓe hoori e pourtant ko wiya lewru ko ya jokku tanken wiyaka janngo ko julde janngo ko iidi ko ya jokku par ce que sa bonni ñalande wotere eɗen gandi karama koɓe no sifi ɗum ɗum mi ala yewtude par ce que ko place usas ɓe ɓen noon ɓen noon si ɓe ari ɓe wajoto en ɓe haalne ɓe yewtoto en e ko honɗum e bonondaji woni soomi e nder suumaye ko honɗum e moƴƴereji kadi soomi e nder suumaye kamɓe ɓe aro eɓe feñcitana en ɗum ɗon surtout wona vendredi je ɗen c'est pour cette raison mi profite ɗo mi salminaɓe mi encourage aɓe kadi par ce que o tigui no heɗitade ɓe moƴƴa no yiwdeɓe kadi moƴƴa e programme ji ɗi côté ji ɗin fof wallahi vraiment ko encourage gol ɓen si ɓe ari ɗo e vendredi je ɗen vraiment miɗa andi ko suumaye ni hay so tawi woni wona juma arawo ɗon kono miɗa andi ɗo e nder suumaye on ɗo e nana e piiji hewɗi ko tawata yonayi en ka haqqil yonayi en e ɓandu yonayi en e wonki men kum vraiment ɗum ɗon miɗe rassiri ɗum ɗon par ce que on a des usta hiɗen jogui ɗo ustas ɓe andanɗa hoorema non vraiment c'est des personnes à apprécier je vous assure alhamdoulillahi allah no jonni en siga ɓen noon donc a yii ɓen noon si ɓe aroyi ɓe yewta en ɗum noon mais min noon komi wawata en tum wiide a ƴetti jikku moƴƴo fewdo ɗo a juulay a janggay heɗa okkirde sadakaji ɗin vraiment no ɓeydi ni ɓayni ni hay dow maɓɓe en tortoɓe ɓen vraiment fayda ko ɗum ɓe ala guindude fewdo hiɓe woni kaɓe woni aray tun tawaɓe mais si suumaye lanni yeehi hikka on he nini kamɓe siko sago maɓɓe woɓɓe maɓɓe goy ko wata suumaye yaw par ce que ɓe andi ɗo fewdo ɓe welde moƴƴa non hiɓe andi ɓe welde moƴƴa non siko sago maɓɓe na yo suumaye yo wonu 2 mois ou 3 mois o moyi ko fanɗi wo yo wonu 2 mois ou 3 mois par ce que ko ɗo ɓe woni profitude nini bon fo koye no waɗorde zakkaji ɗin kadi non côté ji ɗin fo on faami donc ko ɗum waɗi ha simi innayi moƴƴere nden lewru ndum ɓay tun ndu woni ko ndu moƴƴere piiji moƴƴi tun a yiyay fewdo ɗo mais ko jiɓinimmi ko si tawi woni ndu lewru yeeyi ko yaltitoyta ɓaawo ɗon kon kadi pourquoi jama wata continuide ko wonno wadde ka nder suumaye ko hay so tawi woni wona à 100% mais 75% au moins tuma lewru ndu yeeyi ɗum ɗon kadi harano waɗede au moins par ce que eɗen andi gila ka inna ɗon donc janngo ko iidi janngo jama yo taƴu gila ɗon kadi ɓay tu woni ñamete bimbi ñamete ñalorma ñamete kikiide yare waɗe ko haale ko woni wo waɗa ko woni wo vraiment ɗon on kadi on tuma e laawol mum kono noon ɓure tañƴinade hina ɗum ko waajotoɓe yeeti en e nder lewru ndu koɓe waaji si ɓe waaji ke koɓe wiyata en kon ko jogagol jikku lewru ko jogginoɗa jikku mo jogginoɗa on ka nder lewru ko jogagol on jikku ko jogagol ɗoftare needi c'est à dire needi ko jogginoɗa kon ka nder lewru ko ya joguito ɗum kadi ɓawto sintu yeeyi ɓawto mayru ɓawo mayru hara ndu ala ko ya jogo ɗum noon kadi
vraiment haray ndu ninsa ko ndu ari kon par ce que ndu andi ndu ne'i ko heewi mais ndu ne'ama fewndo on tuma ndu huccite tun an kadi huccira nano ndu yara ñama yara nano est ce que ndu waajike ma est ce que an a nani ko ndu wi kon est ce que a hutori ko ndu wi kon e ɓayle ɗe gandi ɗum fof motidiroyte woda ko ndu yeeti en ko kayrule pellet ɗe andi piiji hewɗi no acciri e sabu mayru kayru suumaye lewru suumaye piiji hewɗi no neɗɗanke on no yaafore sabu lewru suumaye e ene avantage e c'est à dire chance ɓuuro on ɗon chance ɓuuro on ɗon ko aduna ɗo chance ɓuura on je vous assure mo Allah on newni ha tawi suumaye ari ha tawi ɗum himo sellira wallahi wato maapo Allah maapintamo yo jogo tun ka ƴiyal décision ferme vraiment a waɗay ko Allah wi kon ko yamiri kon ndara acca ɗon ko heddi ko ndara sana kanko c'est à dire ɓaya yiyat anda hay fusno sifori Allah anda hay fusno sifori anda kon no ardantama anda ko no waɗantama pour quelle raison a profitata pour quelle raison an a profitata haray musidɓe ɗen duwa wattande yillay ɗum ɗo moƴƴa koye na seeɗa hande e yi wano ka sabbordu suumaye ko ɗuuɗi wano dewle hewɗe humama vraiment génération on machallah dewle hewɗe humama e sabbordu suumaye ɓay on remarque wano ka fulawaji no woodi hewɓe ɓe tawata hara lewru ndu hara en mankani c'est à dire ndu lellaniɓe sabbordu suumaye on ndu lellaniɓe di kuñalaɗen fof woni ko joguitaɗe ɗum fof ko saabu peeraji rek sabu humo dewle rek o yi ha ka sakkitoru ɗo hay ka vilji no waɗde de yiwde fop donc ɗum ɗo a andi koyɗe mayro on tu waɗiri noon koyɗe mayro waɗi ha ɗuɗuɓe heeɓi dewle ɗuɗuɓe kadi jombi joni noon ko sabu c'est à dire andi hunde kala arda e sabu joni noon si tawi woni ɗum ɗon fof waɗi andi le ko waɗirɗa ɗum noon ko fi Allah te Allah okkima moyen no waɗira ɗum noon pour quelle raison a respectata ko ndu wi kon pour quelle raison a respectata ko Allah wi kon a respectay ko Allah daali kon du coup ko neɗɗo on tu way noon quoi par ce que e yewtay goɗɗum ɗo woɓɓe famira façon go andi donc haray ko noon ko neɗɗo o way noon par ce que fof fotali haqqille kono komi fandi yewde ɗo kon c'est à dire en fof koyen fewnitaniɓe goy voilà mi précise moƴƴa par ce que to sikku fi ko en tu woni jooɗade ɗo yewta on piijigo no toon y a pas de probléme no gasa min andi ɓeynay tout so tawi woni heɗa wadde bononda andu tun no waɗiramo harayɗa andi a yaltoyey on faami par ce que mi jottako ɗo mi haala mi faaminkino min komi oustage ma min komi un homme de droit un homme philosophe non e yalta e ɗin domaine ji mais koko hani kon koko yiyeten hiɗe waɗa kon par ce que ɗo e yewta e fi affaire jikku on e yewta e fi affaire needi on par ce que goɗɗo kono ne'ira o ko ɗum ɗon o haalata ko ɗum ɗon o watta façon no ne'ira o ko ɗum o yaltintinta ka yimɓe ɓe jikku mo jogi wo kadi on façon jikku mo jogi wo kadi ko ɗum o yaltintinta quel qu'en soit PDX hayso ko wonɗum il suffit que yo change y a pas de problème parce que ɓeyna y a l'enracinement y a déracinement on faami y a l'enracinement y a déracinement ɗe gandi ɗum ɗon littérature haalani en ɗum des hommes littéraires ils nous ont parlé de ça joni si ha goɗɗo déracinike di ko o ƴettoya e tradition go coutume go needi goo ailleurs o ƴettoya ɗum nokku goo tawata hanki siko kaftane o waɗayno ɓorno grand boubou waɗa kufne puuto ma goɗɗum goo o ɓorno dow dal hara sa yimo a identifié mo mais au fur et à mesure localité ka woni ɗon change mo wawi mo change ude change mo ha haala kan change mo ɓornateri on change mo ha ñamete o par ce que eɗe yiide ɗum fop ko ndu waɗi ɗum noon ɗon sikka ko ɗum waɗi ha siminni on e goɗɗo si a ne'ama sa woni tun e nokkure so tawi woni tun aɗa andi ko yaltoɗuɗa ka mon kon hiɗa andi le on jikkuɗon pellet hiɗa joguimo vraiment ha ka yaha o siɗa jogui needi ndin ka nder galle ton ɓayle si ɗum ɗon naati ka hoorema yaltata
haysi ko honɗum tigi de waɗa, haysi ko honto tigi de yahuɗa, siɗi ara ko honkon to yahuɗa, vraiment sa artoyi kam on mbadi mandi no wawi sansude, y a pas de probléme. kono noon jikkuma on ma ɗum c'est à dire nedi ndi joguiɗa ndin kam on sa arti tun ndi rattrapete, no hewtitirɗa ka damal ndi rattrapete, nanguete kisan. hayso tawi woni ko ɗon accunoɗa si yawɗa, kono a arta tun kadi a fotta e mum, par ce que hiɗa andi ko accunoɗa kon, hiɗa andi sa rewrari ngol lawol kadi hiɗa andi conséquence mo heɓoyta on. pourquoi pas a ƴettatamo, a ƴette jogoɗa ka, hiɗa jogo goɗɗum andi ko ɗum ɓenni wo sariyare ma nden kama a etirande, kono noon ka goɗɗo kadi ko sariyare makko nden etirte. kono waɗi asi mi wi ɗum, aɗa andi ko accuɗa kon c'est vrai, immo yaha nokku goo yahda e jikku, ɗa yahde jikku ma ha e lawol tawa hi si a sansali ɗon vraiment a wawoyta yuntoygol, mais hiɗa an tun no sansir, c'est à dire no faliraɗa sansirde noon ma no ardam ma noon fiya sansu bonnantama e dewal mangal, y a pas de probléme. ko ɗon wonɗa profitude, c'est à dire a heeɓi lawol ka profita ha yaha hendoɗa ko falɗa kon, mais tuma ardata tun kadi wata accu cawlum ko gaccunoɗa kon, jikkuma on mo marnoɗa on e nedi ndi marnoɗa ndin avant que a natude ka barage ka accunoɗa ɗon, tuma artata wo kadi rewan kun kaɓɓum ɗon waɗa ko ŋema, andi a heeɓi piiji ɗin ɗi kala andi ɗa joguiɗi, c'est à dire ɗon a heɓata sattede hay e nokku, du coup kala ka hewtuɗa hiɗa andi no wondira e yimɓe ɓen. sa hewti e localité tawi ko o jikku to on ɓen on localité ɗo woni kon jikku ɗo wonɗa jogade, sa hewti kam on kan ɗon haala yaraka. kono ɗasi min ɗum par ce que ananayi mi inna wo pular no wi wondema wo sa hewti e saare tawi fof ko bumɓe, an kadi waɗu semblant ma munna wotere nden ha feƴƴa, faami ɗum ko pular wiri noon. sa hewti e nokku tawi fof ko kosti waɗi ene ɗon kaftane grand boubou waɗatake ɗon, an kadi waɗu semblant, hayso tawi woni hi sa iwi ɗon a toyay, y a pas de probléme, waɗu feƴƴa, ɗum bonitantama ɗum bonitantama. kono noon ko accana ɗen kon mo be meɗen no duwa jogade ɗum ɗon ha pooma. haray ɗo no wodi ko buyi ko yewtete, kono sike mi wawata yewde ɗo mi lando ɗum hoore an, ko ɗum waɗi haray miɗe ɗeɗɗi seeɗa, mais ko ɗum waɗi min ni on ɗo mi profitay inchallah mi ardanayen e woɓɓe wawa ɓen jonnude ko honɗum goɗɗo duwa yoɓade ko ente kon jikku, ko honɗum on tigui duwa duumade e nder lewru sumaye ndun, ko honɗum e needi honɗum kadi o duwa yoɓade, ko honɗum e needi o duwa jogade e nder lewru sumaye ndun. si ndu lani ɓawto mum kadi ko honɗum neɗɗo on duwa waɗoyde ye ɓawto mum, si sumaye lanni ko honɗum o duwa wadde par ce que on tuma kadi no woodi ko waɗoyte, y a pas de probléme. haray ko noon wonirta, mais de toutes les façons haray ko andingol tun e musidɓe men ɓen nini julirɗe ɗen no heewi, siko sago men koye konti jokkeren ɗan on no woodi nini, par ce que mo fottuɗa woni ni si ɗon andidirno e canki, donc no profitede ne yafodiray ko waɗa koye yafodiren min mi accanima hakke, min kadi accana hakke, nana eɓe torodira ɗum noon. sa no chaque fin de mois ou chaque semaine hara no waɗirede noon num ɗon sikka haray no konnagu ma ɗurodiro harayno no woduno, harayno ɗum ala, harayno ɗum ala. chaque semaine malla chaque mois aɗa yiidude neɗɗo c'est à dire ɓe wonduɗa ɓe ɗon torodirde yaafuye, siga noon chaque mois au moins ɓay haray une semaine on no ɓadani yimɓe ɓe. kono andi en nanayi ɓenna taƴodirgol e nder lewru sumaye, ma haysi wona sumaye neɗɗanke on o duwaka taƴodirde e ɗimmojo makko dans 3 jours hayo taw hara on gayni régilde e probléme o e anomalie o won koye hakkude mon koye yafodir on continue on, par ce que la vie continue, ko aduna ni ko ha seeɗa, hay goto mon anda ko wattinirta
donc ɗum ɗon sino profitede chaque fin de mois yaafodire est ce que ɗon sikka harayno ɗurodirgol no woodi haray ɗon sikka geridirgol harayno no woduno hay sino woduno est ce que ɗon sikka harayno no ɗuɗirno ni ma harayno bonondaji goo no ɗuɗirno ni harayno ɗuuɗa par ce que ni o yi sadakaji no wadde yaafodiralji no waɗede fof no woni en norme c'est à dire fof no ɓorni ha moƴƴi no yewtamo yewtereji moƴƴi woɓɓe no janngude no juulde jikkuruji no joga donc nini ko moƴƴiri tun heɓi moƴƴere donc hay so tawi woni awa bete ɗuytoy to awa o moyi kono chaque fin de mois yo tawara résultat wonɗo positif yaltay harayno ɗon sikka piiji gonno toon harayno no wadde bononnaji heewɗi harayno acci bonondaji heewɗi harayno supprimanoma acci kono hélas on n'a pas le choix par ce que wona hen fof wonta inanimo e hunde nde no woodi faamirayɓe wano noon no woodi faamayɓe kadi tawata ko côté mum on tun kañum koko wi kon tun on faami yo Allah dandu en noon jarribeede yo Allah dandu en sikkude gayni hara gaynali par ce que cukankaku ɗaynayi cukankaku ɗaynayi mo beno doit profitde fewdo ka ɓennayi o bullal kaka baggal seeɓata sa heɓi ko wallitoma fii no wawira développade fii no wawira développirde famille ji ɗin fii no wawira waɗirde piiji moƴƴuɗi vraiment singo andu ko ɗon Allah place ma ko ɗon Allah place ma andi goɗɗo ko ɗum inni o goɗɗo no wawi wadde bononda ɗo ha vers la fin Allah yiltamo ittamo ɗum few wattamo aden rewowo Allah sa yimo jama on ko innata oɗo kaari c'est un modèle quoi c'est un modèle cet homme là est un modèle arno e sa hari yimɓe ɓen sikkuno o vraiment o hari boni ko yaadu suware tun ma ñande wo ñande mo piiride fi rewɓe ko ɗum tun hari kono hande ndarumo ɗo hande mo janngude qur'ana imo juulude andi hunde kala sayi mum ayi Allah yiltino mo artiriɗa ko ɗum waɗi asiminno mo be anda ka wattinirta on faami ɗa waɗa bonde ha finalement Allah yiltama wattama ka feewi ɗon ɗum kadi noon ko si a iwri e ma de côté ji goo ɗa wawi kadi wadde kadi noon ko moƴƴi ha sikka way an non ko ene kumpay kun no moƴƴi wono min ɗoni kumpay kun ɗo non o no moƴƴi ko haalta kon ceci cela finalement ɗum fof bonoya ene ko kaari ni min sik no jaka ɗum ɗo no sansa ko o wonno haalde ɗi haalaji moƴƴi ko o wonno yewtude ɗum e ɗum awa andi adna andantako ko ɗum waɗi asiminni o ɗum fof sabbaki duuɓi ɗum fof sabbaki innugol no kaari no selli ma o sella ɗum sabbaki kaari ko danejo ma ko ɓalejo ma o no laba o no kaari non si moƴƴere nden fewno ka nde aran maɗo nde ara e goto sakkata kon ka boni ɗon kadi noon si ari ɓay alamo heɓata sayum tawata ara kun sayum ɗon ko moƴƴana jommum kono ko ɗo wawata maîtrise de hoore ma ko ɗo nanata piiji ɗin 9 fanka ɗon par ce que hiɗa andi wona goɗɗo fawma ɗum hiɗa andi ɗum ko a yaali goɗɗo no waɗuma sa hittinali a toña e hoore ma sa hittinali a toña e hoore ma wiya wondema haray donc ɗum ko geri ko ñamminol ma ko gere ɓe gerilan waɗini e ni anda kun sayum ɗon on tuma aranma donc haray mo be no duwa watta nde yilla e côté mum lewru suuma yendu ndu ari fewdo ka hombeten ɗo hande aray ko fokkitande men ndenni e nder lewru suumaye on ko aranu on ni surtout ka émission nede jikkuji men no woodi buy ko yewtete nder ɗo e nder suumaye on ɗo no woodi buy lannata ti kukono min tun analyse o daɓɓoy tosokoy tum woni addude mi ɓaƴƴinay tu woni quoi du coup sin fokkintini no gasa wooda e gayntotoɓe haray noon wano ɗum ɗon wawata goto to wawata yewtude fi ɗum ɗo par ce que lannata haray kono ko ɗo profiteten hiwroɗen jamaji ɗin fop encourage en fof haray amma personne min en personne haray ko suumaye ni no gasa haray no woodi musidɓe men buyɓe o tigui fegge mum e nder yewtereji ga
vraiment gila ka fuɗɗi ha ka haaɗi haray mi torike yaafuye haray mo kala waɗɗo lan kadi min personnellement mi torike mi onno mi yafanike joomum haray inchallah kono wawata wonirde par ce que yimɓe ɓen ala mo feggota ko e ɗimmojum ala ɗum ɗon ala sakka ala nden feere ɗon hay ñiire ɗengal haɓay kono noon no waɗi limite haray min on inchallah haray hiɗe wondi ɗo hade Allah on newni wo yen seedu kono noon min personnellement mi yiɗata yen seedu te ensuite yewtereji ɗin pay kun anda fus woni yewtude ɗo par ce que no gasara mine tuusude ga woɓɓe hawranaɓe donc kono nami woni yewtude ko émission o woni yewtude quoi wona min personne o woni yewtude quoi ko émission o waɗi ha ɗum ɗo yewta koko woni e nder émission on kon haray no woodi piiji hewɗi déjà koye wawali yewtude e nder ga taw mais c'est ɗum ɗon fof e yewtoye mais inchallah ça ne fait que le début gonga ko ɓenta kon ko début on ni haray inchallah e wawa yeddude ɗo kadi si Allah newni jaɓi la semaine prochaine juste pour continuer le débat en ce qui concerne le mois de Ramadan inchallah o mois ɗo ala fus ko yewten ɓawto mum si ana ko woni e nder lewru ndun kon ha yiiten toon ko ɓuuri haysi ko 1 centime awa au moins ko moƴƴi e nder lewru ndun tawata hara jama o nafitoray e nder o émission o inchallah ɓa haray côté ji ɗin fof ɗe reeni ni ko wona yewtede kon que ça soit ko actualité ko wona yewtede si wiye ɗum ɗon ni o yii ko woni e dogude kon surtout média ji ɗin piiji hewɗi ko tawata haran no yowiti e lewru suumaye on kon ko ɗum woni dogude ni ɗum fof dow ko fino jama on ɓurtira famude par ce que o yeyi film ji no doga almami ɓe no ɓanna saykoɓe no ɓanna oustage ɓe no ɓanna ɗum fof hara ko fi hollugol jama on ko annabaɓe rewda ma ko honno lewru ndu rewirte ha tun ɗo fi tun ɗo wata neɗɗo on aro e fayade kono noon ɓa haray ala mo fayata haray eɗen tori yo Allah on yafano en ko wonɗen e fayide kon inchallah e wawa fottude ɗo kadi yontere hande si Allah o newni jaaɓi haray meɗen torani on jaam e kisiye onon e ɓeygureji men noko kala ka hikkorɗon hande kadi en clôtura e émission o fi e wawa yitudude yette keytaɓe goo yontere hande meɗen andi noon hara ɗuɗuɓe nini no bakiti ɓayɗen andi woɓɓe wino kañum koye mercredi hande fuɗɗotono kono malheureusement lewru ndum feeñi ɓay ɓe wino ɓay ndu feeñale nde ko yontere nde ñande ndu feeñayno ɗay noon wawata gasude ko gasta gonga bono donc haray inchallah a yiɗɗe o yontere hande portez-vous bien et au revoir.